আমাৰ কোকৰাঝাৰত যেটো বিটিসি হেডকোৱাৰ্টাৰত ৰুৰেল ডেভেলপমেন্টৰ পঞ্চায়তৰ এটা নতুন বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত সব সুবিধা আছে কনফাৰেন্স হলৰ পৰা ট্ৰেনিং হলৰ পৰা হোল ষ্টাফ ডাইৰেক্টৰেট বহিব পৰা কাৰণে গুটি ফেচিলিটি ইয়াত বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াত লগে লগে আজিৰ পৰাই কেৰালাৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কিলা তেখেতসকলৰ এক্সপাৰ্ট সকলক আনি পেলাই আমাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্টৰ এক্টিভিটিটো কেনেকৈ খুব এফেক্টিভলি কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান ব্লকৰ আমাৰ ষ্টাফ বিলাক যি সকলে ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ ভিচিডিসি টিচিএলসিসি সকলৰ ট্ৰেনিং আৰম্ভ হৈছে 5 দিনীয়া ট্ৰেনিং ইটো কন্টিনিউ হ'ব আৰু ইয়াত যিখিনি ফেচিলিটি এটা বনোৱা হৈছে যিখিনি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হৈছে ইয়াত ডে এণ্ড নাইট কন্টিনিউ আমাৰ বিভিন্ন স্তৰৰ আমাৰ ওয়ার্কার বিলাকক আমাৰ স্টাফ বিলাকক আমাৰ ব্লকত যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন এজেন্সিজ বিলাক আছে সেই সকলক ট্ৰেনিং দিব পৰা যাব আৰু হিটো অত্যন্ত দৰকাৰ আছিল আমাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্টটো ভাৰত চৰকাৰে খুব সিৰিয়াসলি ফোকাস কৰিছে আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট বহুত গুৰুত্ব দি আহিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰুৰেল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে বহুতখিনি আঁচনি তেখেতে দিছে আৰু কাউন্সিল হিচাপে আমাৰ তাত যিখিনি ৰুৰেল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আঁচনি আহে যেটো নেকি আমাৰ ৰুৰেল লোকেল বডি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ বিভিন্ন এক্টিভিটি ইকোনমিক এক্টিভিটি আমাৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ লগত উইমেনছৰ লগত ফাৰ্মাৰৰ লগত যিখিনি এক্টিভিটি চলি থাকে এটো ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে ট্ৰেনিংটো ইয়াত আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম গতিকে মই আমাৰ যেটো আমাৰ পিএনআৰডি ডিপাৰ্টমেন্টক অভিনন্দন জনাইছো আৰু আশা ৰাখিছো এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অকল পিএনআৰডি নহয় বেলেগ সকলো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু বেলেগ সংগঠন বিলাকো কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হলে ইয়াত কনফাৰেন্স বা কিবা সেমিনাৰ বা কিবা ট্ৰেনিং প্ৰগ্ৰাম এইবিলাক কৰিব পাৰিব দিনে বিটিআৰ চৰকাৰনি পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগनि जितु डाइरेक्टर अफिस गोदान अफिस लुखांनायखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय बेहाय गोबां सुबिदा दं जेरैहाय कनफारेन्स हल थाबाय मीटिंग हल दङ बेनिफ्राय बाकी डाइरेक्टर अफिसनि जेसेबां स्टाफ बे गासैबो एकोमोडेट खालामनो हानाय बायदि स्पेस गोनां मोनसे न' लुनो हानाय जाबाय जोंहा सिगांनि जितु बिल्डिंमोन थुख्रा थुख्रि न' एकदम बायग्लाय जिग्लाय बेबायदि न'मोन बेखौ टोटालि जों क्रास डाउन खालामनानै गोदान लुबाय आरो बे दिनै बे अफिसनिफ्राय दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि ग्रामोन्नयन अर्थात गामि ओनसोलनि जिफोर जेंना मोनसे सिभिलाइज ससाइटिसआव थांना थानाय जिखिनि सुबिदा नांगौ बेखिनिखौ मावनो हानाय बेबायदि बेबस्था खालामनो थाखाय बे न'खौ लुनाय जाबाय जों गोजोननाय मोनदों जे बे न'नि गेजेरजोंनो दिनै अन्तत बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट गामि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ बेनिफ्राय मावनाय जागोन जोंहा बेयाव डाइरेक्टर अफिसजों लोगोसे बाकी जेसेबां स्टाफ दं बे डाइरेक्टर डेपुटि डाइरेक्टर टेक्निकल अफिसार्सफोर थाबाय बेनिफ्राय विभिन्न ब्रान्चनि जेसेबां खामानि बे मावगोन बेहाय जोंहा कनफारेन्स हल दं बेहाय बे कनफारेन्स हलखौ मात्र पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि मानसिया जे मिटिं खालामनो हागोन बेदिना गुबुन गुबुन दल संगठनफ्राबो सम सम खाबु लानाय बेखिनिखौ मावनाय जागोन आरो दिनै बेखेवनाय सानखालिनो केरालानि किला होननाय मोनसे इन्स्टिटिउटनिफ्राय जोंनि नैबे ब्लकफ्राव खामानि मावनाय टेक्निकेल जेफोर अफिसार बे एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार बिथांमोनखौ रुरेल ओनसोलनि खामानि मावग्राफोरखौ मारैहाय मटिभेट खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै ट्रेनिं होनाय जागोन बे सानबा ट्रेनिं जागोन दिनैफ्राय स्टार्ट बेनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों बे अफिस जानाय लोगो लोगो बिनि गेजेरजों जों ओनसोलनि तृणमूल पर्यायनि ग्रासरुट लेभेलाव जिखिनि जोंनि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस बेयो स्पिड आप जागोन सर एबार अफिसारफ्राबो फैनानै ट्रेनिं लानानै इजिलि खामानि मावनो हासिगोन निश्चय बर्तमान जि ट्रेनिं लादों बेवहाय गासै 30 ब्लकनि 30 माबा केडार्स फैदों बेहाय बेखै एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारफोर दिनै बिथांमोना मास्टार ट्रेनिं हिसाबै ट्रेनिं लादों आरो दिनै बिथांमोना गाव गावनि ब्लकआव थांनानै जोंनि बे भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार बिथांमोनखौ गामि ओनसोलनि जौगानायनि मा मा खामानि मावनांगौ मा स्किम दं मा स्किमखौ बोरैहाय मोननांगौ बे गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिनै गाव गावनि ब्लकआव थांनानै ट्रेनिं होगोन बेनिखायनो दिनै ट्रेनिंआ मास्टार ट्रेनारफोरनि ट्रेनिं आरो दिनै बिथांमोना थांनानै गाव गावनि ब्लकआव ट्रेनिं होयो